بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا خي إسلاما بكجر تنتي نجيني ربي إسنر هاجراتو. yoo rabbiin keenya fadhe guyyaa arraa qophii gabaabduu tana keeysatti waa'ee aqiidaa wajjiin laalla. waa'ee aqiidaatirraa kutaa tokkoffaa guyyaa arraa kana keeysatti aqiidaan maal akka taatee wal barsiisnee walirraa barannaa. viidiyoo kana wajjiin turtii gaarii. aqiidaan maali? aqiidaan hundee jecha afaan arabaa aqd yookiin aqada jedhurraa dhufte. hidhuu fi jabeeysuu jechuudha hiikaan afaanii. gama amantiitiin hiikaan aqiidaa hoggaa ja'an wanni itti fadhamuu waan namni shakkii malee qalbii guutuun itti amanuu jechuudha. amantii shakkiin keeysa hin dhufne tahuu isiiti. aqiidaa yaada qalbiin itti murattee amantu. shari'aa islaamaatti aqiidaan waan qalbiin itti amanani, murtii sammuun itti amanuun dirqamaati. hundeen aqiidaa tan itti amanuun dirqamaa tan rabbiin quraanatti dubbatee fi tan rasuularraa sallallahu alayhi wasallam hadiisaan sabattee qofa. utubaa aqiidaa islaamaa irratti dhaabbattu rabbiin hoggaa ibsuu akkana ja'a: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسولي أمني والربي إسات الرا قم إساتي بوفمتي. مؤمن توننس أمنا هندي اللهتي أمني. ملايكوت إساتي، خطابا إساتي، إرقمتوت إساتي. إسان نجأن غرغر همبافنو jidduu tokko ergamtoota isaa. ammaas ni ja'an dhageenye qeeballe jennee fudhanne araarama kee barbaanne yaa rabbii keenya gama keeti deebiin waa hundaa jechuudha hiikaan aayata asii olitti qaraane. rabbiin aayata tana keeysatti arkaana iimaanaa kan ittiin amanuun nama hunda irratti dirqamaa ibsee jira. aqiidaan haqaa utubaalee iimaanaa kana amanuu irratti gadhaabbatti. akkuma rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa jibriil gaafii isaaf dhiheeysee nabiyyiin deebisu keeysatti utubaa aqiidaa muslimaa kan tahe arkaana iimaanaa ibsee jira. deebii jibriiliif deebise keeysatti iimaana jechuun allahatti amanuu, malaayikoota isaatti amanuu, kitaabban isaatti amanuu, ergamtoota isaatti amanuu, guyyaa irraa boodaatti amanuu, du'anii kaafamutti amanuu fi qadaratti amanuudha jechuun ibse. kanaaf aqiidaan muslimaa waan rabbii fi rasuulli sallallahu alayhi wasallam itti amanuun dirqama jedhan kan qalbiin itti murattee shakkii malee amanuu irratti jaaramti. waan rabbii fi rasuularraa sallallahu alayhi wasallam dhufe hunda guutumaan guututti amanuutu aqiidaa islaamaa jechuudha. aqiidaan shakkii hin qabdu. aqiidaa jechuun amantii shakkiin malee onnee guutuun amanani. aqiidaa je'amuuf amantii itti muratan tahuu qabdi. yoo shakkiin itti dhufte aqiidaa osoo hin taane seetee yookiin shakkii taati. rabbiin mu'mintoota amantii isaanii hoggaa ibsu warra eega amanee shakkii keeysa hin seenne jechuun isaan ibsa. rabbiin akkana ja'a: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
mu'mintoonni warra allaha fi ergamaa isaatti amane qofa kan eegasii hin shakkine. kanaaf aqiidaan shakkii waan ja'amu takka illee irra hin dhuftu jechuudha warra aqiidaa san qabu biratti. aqiidaa waan hin argin yookiin ghaybii amanuu if keessaa qabdi. utubaan aqiidaa rabbitti amanuun eegala. rabbi hin agarree itti amanuun dirqama. malaayikaa hin agarree itti amanuun dirqama. guyyaa qiyaamaa hin agarree garuu itti amanuun dirqama. kanaafi waan kana fakkaatu kan rabbii fi rasuulallah sallallahu alayhi wasallam nutti dhufe hunda shakkii malee itti amanuun dirqama. aqiidaan tan haqaatii fi tan dharaatu jira. ilmi namaa wanni qalbiin itti muratee shakkii malee amanuu aqiidaadha. kanaaf aqiidaan tan haqaa takkitti qofaa miti. ilmi namaa aqiidaan isaa lamarraa takka tahuun hafa hin qabu. sunis aqiidaa haqaa suni aqiidaa islaamaa tan rabbiin ergamtoota maraan erge isiin takkittiidha. rabbiin eege ilmaan namaa uumee hanga guyyaa qiyaamaatti aqiidaa haqaa takkittii saniin nama isa qunnamu qofarraa qeebala. sanumaan ergamtoota hunda erga. aqiidaa dharaa tuni aqiidaa ilmi namaa karaa rabbiirraa goree ifiif uumee yookiin shayxaanni uumee fi isaan itti amanan jechuudha. waan dharaasan qalbiin isaanii itti muratteeti jala deeman. kiristaanaa fi yahudaan aqiidaa dharaarra jiran garuu shakkii malee dhara sanitti muratanii amanan. rabbiin ilmoo qaba jechuun kiristaana biratti aqiidaadha. aqiidaa tana isaan shakkii maleedha itti amanan. warri waaqeeffataa lagaa fi muka adda addaa guddisuu fi barakaa qaba ja'anii itti amanuun aqiidaa isaaniiti. aqiidaan sun isaan biratti shakkii hin qabdu hanga rabbiin haqa isaan agarsiisu. amantiin buudii yookiin buudist dhagaarraa waaqa tolfatanii itti amanan. waan ifiif tolchan san akka balaa isaanirraa deebisuu fi waan gaarii isaaniif fiduu danda'u godhanii shakkii malee itti amanan. haalli warra dharaa hundi akkanuma. waan irra jiran san shakkii malee qalbiin isaanii fudhattee jirti. suni aqiidaa isaanii ja'ama. ahbaashiin qabrii awliyaa yookiin warra gaggaarii dhaqanii irratti qalanii rabbi kadhachuu fi isaanuma warra du'e san kadhachuunis balaa namarraa deebisa waan gaarii namaa fida jedhaniiti itti amanan. abdullaahi harariin namni du'e yoo kadhatan qabrii ba'ee haajaa namaaf fixee qabritti deebi'a jechuu barsiisa. warri isa jala deemuu waan kana shakkii malee itti amanan suni aqiidaa isaaniiti jechuudha. haala kanaan aqiidaan namni dharaan itti amanee jala deemuu fi tan isiif jecha jiraatu hedduu lakkaawwamtee hin dhumtu. aqiidaan haqaa takkitti qofa sun aqiidaa islaamaa tan ambiyoota hundaati. obboleeyyan kee waan aqiidaan taate gabaabinaan hanga ammaa kanatti waan waliin laalle kana fakkaate. jazaakumullahu khayran. barnoonni bareedaan kun kitaaba obboleessi keenya urjii ahmad barreesse irraahi fuudhame. obboleeyyan islaamaa warreen aqiidaa islaamaa qulqulluu baratanii aqiidaa tana qabatanii jala deemuu barbaadan hundinuu viidiyoo kana dhageeffadha. viidiyoon kun yoo isinitti tole obboleeyyan keessan ka islaamaatiif bakka jiranitti sheer goruudhaan waliif raabsa. achumaanuu youtube chaanala malkaa milkii miidiyaa jedhu kana subscribe godhuun hirmaattoota yuutuubii kiyyaa kana tahaa jechuunin isin gaafadha. rabbiin warra isaaf je'ee wal barsiise warra isaaf je'ee toltuu walii dhaame rabbiin nu haa godhu. rabbiin ammaa miti warra fuuldurattis akkanatti toltuu beekan hundarraahuu wal barsiisanii waliin turan nu haa godhu jecha. obboleeyyan kiyya viidiyoon gabaabaan guyyaa irraa kana fakkaata. waan hanga ammaa nu dhageeffattaniif galatoomaa jecha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام نجنا من سوء الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.